Mutongoi TV. Nani musiaisia ni wikwati wakwa kana wa mukanesa na wina undu wa kumutungia ngai muvea nundu wa kunenga muthinzio wa thayu na indi naitwa Mutongoi TV twa mukanesa na indi ni uthota na mokweli thini wa Vilingi wa Mauvoo muthenani wa umundi twi matuku 20 mwai wa katano mwaka wa 2021 na indi ni cielilika saa umwe na indi ni na uthota tutambanie mwe ngina mwiso wa Mauvoo ma umundi. Muvea uwe mwanya wa kuatiania na maundu ma usakwani wa ilog ni watula muti serikali kumanwa na mathina ala mevuilite muvea wanzama ya usakwani kana IEBC o uivika ivindani ila usakwani munini wa iliombunge sia Bonchari na Juja ukusiwe mathina usakwanini ula utwaiwe vaumuthanani wa iso mwandiki witu wa Mauvoo kuma musini wa Ilovi Benjamin Mwaka nutumbanisye ngewa isu. Takithio nduthe kavindani kama unyuvani manini na manene tikendu kieni na kwa ivinda ingi ni kuseiwe maunyuvanini manini mailio mbunge kuya Bonchari kaunti ya Kisii, Juja kaunti ya Kiambu na wodi ya Ruri kuya Nyandarua va ni skulu ni munene wa Mang'u na u ni gavana wa Kiambu Dr. James Nyoro. And we don't care. Zama ya kuungamia unyuvani ya IEBC ni yaweta yithiwe yandikia munene wa skata ni DPP Nurdin Haji donka na kumuvingwe ya kwani kotini gavana Nyoro thiweta totongoesya mwika kuvingi sa iseso ya unyuvani ya Juja. For us as a commission, we shall of course write to the DPP prosecute anybody who was involved in last night's mayhem. And we wait for the final report, wait for the investigation report from the police and also our team, and we shall be making further statements on the matter in the course of the week or so. Zama ya kusiaisia kuthuima na kukunikila kutoiwa kwa maunyuvani ya ilog na makulyo maingi kukonya sieko sia kuvuthiisya miao ila ikusiwe na sithitwe yeyumilia kila kwi maunyuvani. Makulyo maingi ni kukonya mituo ya maofisa ma polisi na tongo ya nene makiuteti ala methitwo Mustalin Wambe kwambisya na kutongwesya nduthe ii. The law enforcement agents in this country, we look at articles 244, 245 of the Constitution. They are very clear on what the duties and functions of the National Police Service are. And so they need to adhere to that. Maintaining law and order is very clear, it is not biased. And so we are gathering that evidence. As you said, there's a consistent trend. Dongoi sia kiuteti ndino wa mitandao kivathukanyo ya mikumukanilie nisienda ukunikili mbiange wiku kukonya sieko ii maunyuvania kwa vanene methima ndiye kiuteti katika tuwasiama sia ODM, Jubilee na chama cha UDA kila kithito kikwatwa mbau na munini wa President William Ruto. Kusonga nambe zama ya IEBC yithwa na kivalua kinene kuikithia NND kana thina utonu wa kutwaisya unyuvani wa Mauvoo na wina withianu vyo na makulyo kauta kukonya utalo munini wa NND ala methito mayithumilia kukuna kula thina wa maunyuvani kauta mavitu metho monthe yu masiaisi nzama na ila kuvikia oyu na makomishona atatu undu kwithwa thitwaisya kula mawoni ya BBI ethiwa thioko na unyuvani munene ukite mwaka wa 2022. A lot of Kenyans are not turning out to vote. That's something we need to question and have concrete answers. And at the same time, the few who are taking part in the voting, most of the times it's perhaps they have been incentivized. So we need to go back to our value system
We are only shy of probably 15 months into an election. We need to be serious about resourcing IBC. Dilivoti ya Vilingi Wa Mauvoo kumava kauntini ya Ilovi. Nito Benjamin Mwaka. Mwaitu umwe kwa isitwa Lucia Kanini kuma utuini wa Mulundi kauntini ya Kitui nuende na kumya witano kwa ndongo isia kisio kiu na andu mango ya ulau mamutethesie kuthowea kamwana kake wheelchair na kalake kala na mamutha me mwana ainena na Mutongo TV Mwaitu usu ni waweta kana ethitwe ainyama kwa ivinda yasa na ndakwata mundu utonya kumutethesia nondu ndethia wa ewiani. Onesmus Chalo nilivota wito wa Kitui. Lucia Kanini na ulane mwikali wa kisio cha Mulundi ni wumya witano atetheswe ni andu mangose oluna ndongo ikukwata kivila cha ndea kana wheelchair cha mwana wake ulawito Emmanuel Mwinde ulawithi wana mao monzu nikenda kumwalangila mukuo na kwithwa atonya kuthi kuthukuma nikenda suvia mwana wake ulo mwovete vumusi kwa ivinda yasa ate kuthi kuthukuma. Na mathina ma mwana wanye kuma kusia wani ni wethiwe na mathina na eta wa Emmanuel Mwinde asia wa aindwa na ethwa na mathina ma mau na ngingo kwa kubenda tembea ni mulemavu na kila ngwenda utethio munene ni nga kwate wheelchair withwe no atone kuthiaga ikwenzwa na akaibata nine ngwenda utethio wa wheelchair kwa wonze ukumbiwa wina ngoyo lau andethesie na wheelchair ndono twa mwana wanye au sukuma akathibata nundu isi niyo challenge ila nene view ndienda wiani we mindo ate baiwenye ndona kwandikwa oyu wa mwi ni mundu nundu wa mwana ono wanyu mwana kyo witwa Mwinde Emmanuel nike mwana nikisi na nikithitwe kienda utethio nundu nini shungulikite nake kumatene pe kundu twendete ni nyake twendete manza wheelchair ni twendete kwa ngabana twendete kumumanzia wheelchair kana kaube school tutakatwaite lakini nundu a challenges ya kwithia kai school kai so ibata kana kanika kwenda utethio kuni kulia olau ina ngoyo olau atethesie kana nundu nyene kuna boda kwa oyu na ni mutethetio ndu batoneka ni nenda nake ngamwisia newe bandu batona kwithia bakumela wheelchair na ngatata kuka ngamukua ukethia twabika twili o ingetwa kisioni kiu cha Mulundi nake Nicholas Paul ula womeye mwongo etina kukwata mbanga nthuku ya lelu numya wita atetheswe na andu mango sia olauna Ilovia nikenda kuthi kukwata uiti kana clinic otondo wandikiwe ni ndakitali wake. Nicholas nwaweta wende na vandu otono upata mbesa sia kuthi clinic na novetukitie mithenya kauta utathi clinic otondo wandikiwe ni ndakitali wake. Ndakwatite accident inathukuma kwa cabs na noka 2019 niwe nakwati accident na no mea mao kwa nerves where there's you function and there are na challenge sia ninye nathukuma nathukuma bamusi inoka kala bamusi whether you na matuku ange kuthiku ningo strango mono kukwata transport ya kuthi hospitali na kusioka nundu it's around 8 to 10,000 per trip whether you na challenge bamusi mikalilio ya bamusi kwa na challenge. Ngiripoti ya Mutongo TV kuma Mulundi Kitui nito Onesmus Chalo. Gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho yu ni watula muti utio wa majaji atano makoti munene ala manawetie kana walanyo wa BBI ni uvathukanu na miao aiweta kana walanyo usu unaende enesa ginya ila majaji asu manaumisie utuio. George
Joho ni waweta kana yu maundu ma maendeleo mevathuku itina wa utio usu. Angelina Muse ni mwandiki witu wa Mauvoo. Zama ya magavana ni atula muti iseso ya kumungudhula utongo-ini Governor wa County ya Wajir Mohamed Abdi. The Council of Governors would like to express its discontentment in the manner in which the Senate has carried out the impeachment of Wajir Governor, His Excellency Ambassador Mohamed Abdi Mahmoud. The Council strongly fought the whole process following on the following grounds. One, violation of the court orders that banned both the County Assembly and the Senate from debating the impeachment motion. Mwene kivila wa nzama hii ya magavana Martin Wambora ainena kikaloni na andiki Mauvoo ni wawetakana iseso ya kumungudhula gavana usu ta uvathukanu na meya. Number 2, deliberate failure by the Senate committee to consider the governor's exonerating evidence on health as captured by the Nation Survey report on health published in May 2019, which was very commendable for Wajir. 3, the Senate lowering the standard of proof and the threshold of impeachment matters, and thus exposing the counties to political upheavals. 4, failure to follow the provisions of assumptions of office of a Governor Act, resulting into a hurried swearing of the Deputy Governor. Ni wawetakana wakatano tamaka akoma na tanzama ya magavana kunena nisia iseso yu na ingi itambia ila makuviki ya kuosa. Absolutely. As for the governor, or the experience I have, I'll use that experience on Friday, and we shall be able to address the press thereafter. Mtasikia tu. Absolutely. Kavindani kauna ke governor wa kaunti ya Mombasa Ali Hassan Joho ni wawetakana iseso ya 10 ndongo ikivilani yeyalete kulikuwa maundu ma siasa aiwetakana ene ndini momasa kuwa magavana. We must be careful with the kind of threshold that has been set, so that even 100 years from today, when someone asks a question as to why Wambora or me or whoever has been impeached, it should be able to stand the test of time. Absolutely. And it should never be linked to politics or political affiliations, because that can shift, and it does shift from time to time. So for me, that's my point. We really need to consider what threshold, what standards are put in place to impeach a duly elected representative of people from office. Kavindani kau Governor Joho ni watu la mutinza ama ya majaji atano ya kuleana na kufikia kuvetanga BBI. Aiwetakana BBI ni nekwa atichukuwete maendeleo ndini wa county. Tell me, hapa Mombasa, BBI imepropose nipate constituency 3 mpya. Kwa mfano, BBI inanipatia mimi ambaye hata I'm outgoing governor, lakini I'm moving kutoka pesa za bilioni 6 to bilioni 12. I know what 12 billion can do for Mombasa. Tumengangana na hizi bilioni kidogo. Najua hizo bilioni nyingine zitakazokuja itaweza kufanyia Mombasa namna gani. Ni wawetakana ena mwekio kana BBI ne kufikia na kukila. But you know me, I'm deep in BBI. I'm very deep, and I will not shy away from saying my feelings. Siwezi kuwa na haya ya kuzungumza mawazo yangu. Mimi na mienendo yangu ambaye naangalia nataka hii nchi pale iende. Mimi naangalia kwa upeo mpana. Kunaweza kuwa na habari nyingi, watu wanasema mambo mingi tu. Kila mtu ana haki ya kidemokrasia kusema yale anayotaka. Lakini kuna mambo mingi ambayo watu wengine hawayasemi na hawayaona, wanaipatia jicho pofu. Kiumwani kithelu niyo majaji atano makoti munene va Kenya manavikie kuvetanga BBI maiweta taita kwa ati ya katiba. Ngilivote ya kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Muse. Ndini wa kilungu kitu cha keli yulu waivia ya Nzambani. Mausenya ukambani ni maingi. We musiaisia ni wisi ivia ya Nzambani ni ivia ye kauntini ya Kitui. Kilomita 13 kuma musi wa Kitui.
ivia ya nzambani iwetekana wathiluluka wi mundu ume utwika mundu muka na wi mundu muka uitwika mundu ume. Mwandiki witu wa Mauvoo Onesmus Chalo ni wendie kumanya uwo wa ndeto isu na avika iviani ya nzambani na atumbanisya livoti ye mwanya ya va ni nzambani. Mwendwa musesia vane kisio cha nzambani na ningene toka kwika ukawa wakele wa umo wa evia ya nzambani ila inguma va kauntini ya Kitui na isio sia okamba kwa tena na kwa twelika eviani ya nzambani ngwelesye yo inotelimo kwa ekalima kisio ki na kaunti ya Kitui tolike eviani ya nzambani. Mita manatano kumalelo ni wa mutitu Kitui ni ivia ya nzambani valana komana na mose wa kivaloki kwa isietwa Donald Mwema ola ukwelesya ondola wewisi umo wa ivia na ila yetete ando ingime kibadhukanyo na ngombingi kuma isione si kibadhukanyo. Netma atuya ivia ya nzambani ni mwitu weza siya na iyo na kabila kasio kavalukite ndi na osa keke anondoni yuka bila kuka mutweke ya mukuo koka kama adiola ka tweke via ya nzambani tene ya na nondo ili na nondo emwene abalukile ndisi ya kimwe na mbomu ni musungu ndisi na atai lakini wotu chuiva ya nzambani netwana ina nondo ili. Kisio ki cha nzambani ni kisio kikwata aini makila muthemba na alameuka kusisia na kwithukisya ukewa wa umo wa ivia ya nzambani. Naitwa Simon Lenku. I'm a student from JKUAT. Nilitembea Kitui, nilikuja attachment pale Kitui Referral Hospital na nimekuwa nikisikia mambo mengi kuhusu Zambani Rock na leo nimepata nafasi nikaona wacha nikimbie kidogo nifike huko nijione hayo nimekuwa nikiasikia. Nimekuwa nikisikia kwamba Zambani Rock is a very big rock ambayo ukipata mwanaume amezunguka kama mara 7 hivi he changes the gender anakuwa a female. Sasa hiyo ndio mimi nilikuwa nimekuja kujua kama ni ukweli, maana ningependa kuzunguka. One Steven Kitile na ni umwe kati wa alame valete iviani ainena na Motongo TV. Yu mambo na kulesa pawe viani pawe na kato nundu welesa ukewa maso sikumako ma kila bandu bonze ugwa pano nya na lesa na bika na mbodhoma na teka mpao ni dhomwite na yuko there nya ni there yangu dhomwa bone bandu baza mondo wethi mita mbinge mono kwa ambatia ko ubigona kwike exercise nina maduko mengi mona ndeka exercise ende omonde nina meka ni wata ne body around 54. Atumia makibaloki amwene maleana na ukewawa umo wa ivia maiweta ivia taithi toba kuma wambelelio wakumbwa kwa nthi indeti otondo ukewa unena wa tona ku believe kana nditona ku kwekethia kana ni wonundu nyene ni kia kila nonete ni itho magozu a 50 na ile niwo nyena siawa yu nindo no kwe niwo kana kethia tiwo nundu ndiamona lakini ne wienge wetu na ne twekithio ni saka no athiuka mala monza no atwika we mundu matwika mundu muka. Nimekuwa nikisikia kuhusu hii jiwe linaitwa Zambani Rock na nikaamua nitatenga muda wangu ili wakati mmoja nifike kule nizue maeneo haya na niweze kujionea kwa macho. Huko nimeinteract na wenyeji wengi wa Kitui na nimekuwa nikisikia mambo nyingi kuhusu Zambani Rock. Na mara ya kwanza nilisikia ukizunguka utaweza kubadilika jinsia. Kama mimi sasa mwanamume naweza badilika nikuwe mwanamke, so nikatenga muda wangu leo nitembee maeneo haya ili niweze kuona kama ni ukweli. Mwendo musesia kine cho kitheka kila Zamba wonango atanamba kutwika ivia otondo tweleswa na se makivaloki kwa kweli enengewa yawo kana nongewa sia kunenwa ando kivadhukanyo nango kivadhukanyo ne sumande si basa kukava kision kecha Nzambani kuka kwethukesia ukewa na kweyonea ivia. Onesmus Chalo,
Mutongo TV kuma Nzambani kauntini ya Kitui. Hiyo mlima inaweza Mwandiki munene wa gwatanio ya kutetea mavata ma alimu NAT uvonge wa mwingi ni waweta kana yu alimu nimeyumbanitie kwiyandikithia kwanzia cia matuko a kana biometric walanyo usu wa kwiyandikithia nuvaniwe kutwaiwa maskuluni yana yimwe miongo ina na itatu kati wa kaunti muonza va Kenya. Mwandiki witu wa Mauvoo Lina Musangi notumbanisye ngewa isu. Ngwatanio ya kutetea alimu kana NAT uvonge wa mwingi ni ya mikadhi ya TSC nundu wa kuambisia iseso ya kuandikithia na kutala alimu. Onene ya musini wa mwingi, mwandiki munene kiamani ki uvonge wa mwingi Michael Erastus ni wasekana utala kana biometric enrollment and validation of teachers BVOT ila yendeso ni TSC ni iseso ya mbeila yutoiswa kana pilot project na kaunti ya Kitui yepo katika kaunti ila iseso yutoiswa. It is an exercise that is being piloted in a number of counties, 7 counties, and Kitui County is among the counties that are being piloted. That is, the pilot is being carried out. We have a number of teachers that are going to be involved in this exercise. As the union, we want to invite the exercise, we welcome the exercise, and we want to laud the CEO, Nancy Macharia, for deciding to come up with this exercise. Michael ni wasekana tangwatanio ya kutetea alimu ni mwakwata kuoko iseso inundu ni kueta mausio mengi kwa alimu. Because we are aware, one, it is going to weed out the ghost workers that are in the payroll, and a thing that has gone for a very long time. The Secretary General, Brother Wilson Sosion, began by calling for this exercise, and we want to thank the TSC for adhering and listening to the voice of reason and agreeing to carry out the exercise. Oingeni watungia mobeangu watanio TSC kwa kuambisi SSOE. Michael ni wasekana SSOE la yambisi suo skulu ni wa musingi wa kasina ni katethesi ya kuandika alimu ala maile skulu ni kila bandu nze ito. One, this exercise is going, first of all, to help TSC in the distribution and utilization of teachers in every part of this nation, where every school will be staffed accordingly, and balancing, a rationale will be followed when they engage in balancing of teachers across the country. Two, when this personal information is taken for all the teachers, it will help a lot for the teachers because it will assist in vindication of teachers who are at times they are blamed for no apparent reason. A case in point is when it comes to examination cheating. Mwandiki ingini wasekana alimu musini wa mwingini meyumbani SSOE. Ngo ripoti ya Mutongo TV kuma mwingi akate ni Lina Musangi. Enendi makisio cha siandhi ila kaunti ya Masaku yu ni maumia kiyocho kwa serikali ya kaunti ya Masaku maiweta kana ni mavathitwe na maweta yu maina mundu matonya kunenga mavata mo ni mawetio oingi kana ona kutwika mekati wakilio cha umbunge cha Matungulu na Kangundo na mayisi Mutongo ula utonya umatethia no. Boniface Mutisia ni mwandiki witu wa Mauvoo. Utanua enenthi itina wa kukuna kura kana kusakwana ni kuona utethio kuma kwa tongoi alam masakwa soko ni munini wa sianthi enenthi yuno maende na ukuna ningo na kwikulia yo tosakuye o na kumena jiwa soko ni ukumeta mbea mausakwani ito sanga monone kwetha tanzo basia mota kwecho cha kanzo na ito sanga tasakwani ya tanatu ya zaida na chonundu ona nikila ngithoko mamondo ayongolia ne kwata bangito mu ya semba na baitina na ndikele kana cha mwene kana ndukani laite ndalusia ene na nenge muima na kana nitendo tongoi kula kuya mzia wa ito kalogie kuzia
ama nangawa ya cho atwa theta matuko mainge na cho ni cha melile ndo zenga teza kwekata enende amena wia wakotane mawa una yume kulia tongo imalike na kuyanise mawadhola mamanengie vate kumavinga metho soko wasianthe withaa wi ngwatanio na ngaleile tasie withaa ukwataniwe ni MCA Kaloki Wekusia na MCA Kamito na no nikulie soko wasianthe wi nthi muno nikwithiwa no usenge etha ukwataniwe ni atongo yeli withaa wi tina muno na waile etha wi soko withaa wi mbe muno nundu watero sisia ma MCA neli na ma MP neli soko wasianthe no tikulie etha Kamito nde kwakithia soko wasianthe cho Kaloki Wekusia no ose akakithia chochu nundu pape nomba sieba siakiwe ba ya minwa inde ukailika ona nomba sundu mithenge ya mwomone nundu ila sia mio thela nicio cia twikithiwe cio cia soko wasianthe atiumia ni kwitha ti wati mubakani na kibindu kiko nundu asisia ibinda ya mbuga ya thiukuania kiuna kuyuke kesilila ila nombani sigu isu cio ndika kuika ro asilanga wiba na usilanga usumbadu ni wo tumiwa kigu chuchu nando ko tino thina nundu itina ibinda yukite ni pesa itha na mauwangu oingie kaliani makula mongelelo cheni sokoni sio tanzia imwe ya kukilanja biasala sio ovamwen na kwevetangana na ungei arenge thina ndina gwithie andu mabasianthe twina thina munene wa muleka mwinzi wasisie taje basianthe ni aboye itakuneie mundu wikusia simu titinda mukune simu timwe ya atunge taje basianthe na chucho kimwe kio changia security ya basianthe nondo twina thina mwingi muno nduka bani tolilwe kwoya ngasi na kwoga kwatuka twithwa soko ikibindu kingi muno kwou kio kitu ne kana titungiwa muleka mwinzi wizethe ya soko kwa sianthe ona ibiri no itunthe manana kubika saa 3 na undu longe ne kana tiendeke wa mataa kuma basianthe kuika thana tiki wa mataa wizethe ya ketha andu mamuika na ibeti na omerete ona uma bao kutembete petho security wizethe ya twina thina wa mekola kunziana giripoti ya Vilingi Wa Mauvoo kuma sokoni munini wa sianthe nitawa Boni Mutesia ekali makisio cha kwa kilwe na ala ni athukumi makwatwa mavia yu ni mawetie kana mashini ila inaitiwe kisioni kiu ya kwatwa mavia ni serikali wa county ni kutuma masya mawiyamo nundu yu mashini isu ni kuthukuma wiyaula manathukuma na wakwatwa mavia. Onesmus Chalo ni mwandiki witu wa Mauvoo. Kisioni cha kwa kiloi kila kikitwirulo ninakomana na mwaitu Eli alane kavindu mwanzia na anu wambua maithama na munyo kuthiula ungi nzikayone sia kumanda chawaya cha kila muthenya kwisila kuvua kokoto na ulama kwa sema maithukuma kwa kwenda indi ni ucha mwingi ulome vuilite na vengo vandu vangi matona kukwata utethyo kakoto tibu ya thina ila nambiye kuwa kuona njai wani we ani nambiyo kwa kokoto tine wa kibalwa ni mundu teosa loni teithukuma tiziva kwa kwalya mavia wona takutona vo wami lakini note netina kwata mbesa nela ngaba nona tie mathilia ba matwa nangia mbanje tivi kovewe ona chi hakuna kana kaikwe wasilingi manene watu ikiuni amweto ama ya siawe ya uo ni gwa manenga uchawe ya indi kuma serikali ya kaunti ya Kitui yeke kithicha kuthia kokoto vakuvi namo methito mateo kwata mbesa ondola utumwa mapinda maingi makosa ilovia sia kutwaisya mikalile ya kila muthenya inakana netelete kilasi cha nana kutwa skulu mwi wa monza ne mbesa ndina atiazete ona serikali ni bai ruminge makume kalamusi muse ithio kana kibanga yuka moko mavinchi au kebetikia mukatokete ba kibo wa mabia kalile akuka mwiyo ithela kila kebetikia akona mbesa tuitia mabia tuyambia kuikomanda taikwina mbwa tuyambia kuima moko ila kwithano tuyenza mbenzi oku
miye tatu tutakuiwa uiko bambesa singe ba weza kwethia mundu ayuka ba kwambia kukwandua ni wene gakotonika yuikulia we mwekara kwanza saa ingi weza kwethia nduka ba nundu wa makwani na yumenda serikali ya kaunti ya Kitui kwisila kula kwigapana wa kaunti ino mwandu Charity Kaluki Wangilu amalilikane na kumanenge utethyo nondo yuma yokwata athoi makokoto wo otavutene Mathilia meba yutalizi bana zitaveta bayimwe o kathela itheti soviki wa bandu mamoko yu oga kuona kitotwete ucha bandu otwete ko ithi ine zitupatete mbesa nondo ila taila sitai kweju nitona mbesa kwanza twa mbesa yeti cha bakakoto lakini kuma siekewa pesa siangalabyo nukie basa ile na musi neyo ketheri na nokapa ai wene mba kuliba dina yake kuni kwanza ndibika muziweza kwithia kitono cho chicha kebu dina kindu kingi inethe museba ana kyoko moko mathia mbia na kwata kitu no weza kwithia no na kwatie limu tokole tuona ngai nukwikata nukwete mbuengi ila mbu atisu twata mbema siekata tuimanda bisi we ationdo akwami twikata ngiripotea Mutongo TV kuma Kitui ni Tonesmas Chalo. Atandithia makuthosia sindu sia kwaswa kwa mavisa sokoni wa Makindu limaumia kiyocho valame wetakana dimethitwe na thina utandithiani wo itina wa sindu ila mathoa sia kwithiwa ikwatikana matukani angi na athoi kwithiwa matovika sokoni wo. Kennedy Mulinge ni utambukie sokoni usu na anenanya na atandithia asu. Makindu Handicrafts ni kikundi cha kwa samavisa na kila cha ambisi ya miaka ngili umwe ya na yemwe miongo kenda na nyanya na kila cha ingume vindani yu kwa kuthokiwa munone atalii. Kumana na kwitha utoni wa inde vindani yu ni makwatiwe koko ni mwesi andhisi anza na valama vindu yesito kuma mwita na meita Makindu Handicrafts. Kumana na kwitha vindani yu mavisa suma atesa wakulama asa ukikuoka ukwati wa musio vindani yu. Nitaka wa mobisi tumyembezi sitaka mobisi takwa showroom takwa cafeteria na ndi flash toilet na vindu tende kwanza wetha utalii ni mwingi wetha utalii o mabisa showroom tena union nyingi ya Kenya Craft Cooperative Union ambayo ya mazoti monde Kenya yoka kadhi kwa za maoda kwa America na waza maoda yoka yani society sio onde leta ina bagubisa society teba bagubisa society muonza hizo tiziano sio oda sio onde na wetha labda nenu muona baya wenu mwiwane rona aga hizo kaya mwangalo yonge we mutuma mwinyuaka wetha we ni muzopio kwanza wesiana skulu hizo meda batete na miaka miongo ile itina kwambisha kwa kikundi kivya saloni wa mbisi ukoneka muno kumana na kwitu kile kwa kila kita free market kana kwitu kile kwa kutoka kwa maafisa wa masokoni kivatho konyo na kitumi nikio kwa atiwo ukoneka muno na kumevinda yuko vikia vivya sala ukisioniki wavaloka lakini uya wadio uthukite binde ugi kwena atu kwena free market hizo ko huru ino ya nuto na taka nje lokwa ndi lazima wezile society waya ambi uthokela bau no tali ne woko unibete wani mako tali wale kapyo iwe the kwanza uya no athuka ate tandikite kwanza ukitha tena athukumi makalani ma manager basi mathi ndo wa kuthuka indi bako mundi uya kalowili buloka na ilasi wa mavisa kwa thoa munini na ita kwa thoa wa yulo ningi si atumia viasala o ovaloka andu aya magatika tamendo ma middle person mundu mwagaza ingi mathi kwa ma kwata ateje mondela labda mo wachi ndo ko metwa methu tata ndisi ya Europe bitha muno moko kutuya bana metu yanu zima mayiwana za mawana na ko yanu zima methu tata za matuma bitha azu ni roma manika ni bazi sia ngambo muno whether you know moko kwiko tubini ndo metu yana za ninga ku yana za piu ukwatondu ngena kano kwenda umuthuko mbakelo kwesa kwenda kumana na kuleka kwa taliki sioniki asiama maafisa ni maelesekana ni malasimikia kwa mbisia kwa sasa ndo na ile sina soko ametuke na ile manengetoda sio tamia tuna miko na ile soko mosio iyananywa na mavisa manyamo market ya sindu ya siendene sina market ya sio lakini hizo kwatanga kwanza hizo nizo zina kwa guvenizo zina mbeza siba gube uno yuomba iziko utete miatu wethia wina oda ukenengwe oda ni mundu muthenya ula mutire akisia
Lakini uke kwa sindu siba endukane. Sindu sisi yote thia. Kumana na kuendelea na kuvaluka kwa wia huo asiama maafisa nimeokula serikali kusilamu vya watalii va Kenya mamandhie soko wa sindu isio nundu maina utoni wa kwimandhia. Oingi ni makule serikali kuna mungu kutakwa sindu isio masokoni kanile memita free market na yeki amwe sindu isio we kwa no tukole serikali mundu kaniro rutete tumandhia orders ndisi anza whether ni kuka tuwa tathukuma na kana motumandhia on market o cia kuwetha matwathia ne wetha no ko buyers siona ka sio ma tikata kanga na kwanza mno kutu market ya nundu tete nani nundu tibicha mundu tona kutwekea market isu nundu muzala temwe bicha nundu pimbeza siona kasi sia kumoyo free market ikapingwa kabisa ugethia yu ethia ni mundu ukwenda ati society pala ikindu kisobe cia ti ai uwe uthi ukabangithie kuya ukinengwe order gu na wanengwe order ukendetie nyengwazubi na wimbo ya nai. Kennedy Mulinge, Vilingi wa Mauvoo. Nandi musiaisia vauni vote uvikia mwiso wa Vilingi wa Mauvoo kiokoni na indi mbitikilie itina wandatika mbuthu tulikendhini wa kumanani chao kikitiki endhini wa madhangu maitu na indi bitikili oyu ni mutie na indi mwitha na usiaisia musio na ni muvea nundu wa kusakua Mutongoi TV. Masito makwa nita wa Veronica Siombua. Today, we are going to show you what to consider when buying a quality loaf of bread. A has a well-baked bread and B has a quality baked bread. A well-baked bread with good quality ingredients should not break when folded along the crumb. It should be able to hold. When you apply kitu kama jam ama margarine, your bread should not break. When you hold up a well-baked slice of bread, sio shimo unaona, it's compact. It has been baked with high-quality flour and baking conditions. When I pick up the good quality slice of bread, my tabletop is not filled with lots of breadcrumbs. Isitoshe, the crust is soft and thin. Na Junior ataweza kula mkate vizuri. This other one ni shida. I know, ni tamu. It's no surprise. The good quality baked bread from Bowl A is festive bread. Chukua yako moja leo. Goshen Medical Training College Thika. Ukwate course ya diploma na certificate ya Human Health Sciences, Applied and Social Sciences, Business and ICT na course ya Food Sciences ta, Nursing, Community Health, Hospitality and Nutrition, Baking, Technical Skills ta, Beauty Therapy, Business Management, Laboratory Science, Housekeeping and Laundry, Journalism and Media Production, Overman and Theater Technology. Divisi tu ni sianie muvuko waku. Kimanyisyo kitu kina sindu sia kuyanya sia kusomethia na alimu maitu mavividhi tuye kunenga mumanyisyo na utuika ulau yaniye na ulau kwendeka umundi. Wamina kusomea Goshen no wiyandike we mwene kana ukatwika muthukumi ula ukumelelwa matani kambuni sionthe. Tuko ni esimo kwisila noti monza ile monza kenda itatu inya nyanya kana noti monza itano noti ile thandatu inya noti inya. Sasa hii ng'ombe ni yako. Asante. Hii ng'ombe itatoa maziwa mengi kabisa. Sasa shida ya school fees imeisha. Jen, chukua hii. Hebu nikuulize, hii maneno nasikia ya bima ya elimu inaweza kuwa namna gani mtu anachukua? Process ya kuchukua insurance cover yote ni rahisi. Hata niko na cover ya gari yangu. Kwanza
unajaza proposal form kama hii na uijaze wewe mwenyewe. Na kama haujui kusoma, uijaze na mtu unayemwamini. Hakikisha ile majibu umepatiana ni sahihi na ni ya kweli. Pia thibitisha insurance cover imeangalia masilahi yako. Na usiwahi sign proposal form ambayo haijaandikwa kitu chochote. Pia ukumbuke kujitolea photocopy yako. Sasa wacha nianze hiyo process. By the way, ukisubmit hiyo proposal form, uhakikishe umepatiwa policy document. Uisome na uielewe. Hiyo ndio thibitisho ya kuwa una bima. Asante sana. Ujumbe huu umeletwa kwako na IRA. Nikuache kilele yote akunikisio musiayesia wa Mutongo TV Kilungu Nimbisuni. Kila kiku kia kila wakana kuma saa 12 na ndapika miongwena sia mawiyo. Party. Chips ni size. Chua? Chips ni tulanga tobeke. Kototoyo Disney liu yaku. Mama, ndiye ninauta kitungu na dia kitungu saumu chete msamo mselo ni. So, anuma Mombasa ukwaji ngwaso. Wendo dipayo bucha usakwe na masteki. Kosa kwa yene vindu. Bisoni dia? Ya Mutongo. Saa 12 na dakika 40 sama weyo kila wakana Kilungu Nimbisuni. Muyo Mbisuni. Watindata museisia mwendo wa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba ni kwate muthana wa kuwa kwela na wa kuendesa nyu muthana wa kwa musiovyo na yu ni na ukethiana no thote Kilungu ni kicha wiyane wiya watu sia sema wiya meki wathukani toka mandakana mawiyane matona kututethia na indi kutotea kakima yulwa mesa muthana wa mina kuthela Mundu ndebe sio nungu nengete aume education. Nundu ni wibo na ni ukoka. Na lazima wakwatambia za tumano tuitumia neta. Mundu ithi ayanda kwambisha uyo no kwenda kumama mbe undu akwikalanye nandu. Pepe susu wako ithaya musi ute uyu aloni ake uyu mwana ake no wosi aloni na kwesa kwikwana indese aloni. Na andu yikalanye na monesa magakusuisia nduka. Nini tawo Steven Mwamanena ukethia na no thoche Kilungu ni kicha wiyane wiya. Wina kwa Steven Mwamava Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Inu ni Mutongo TV. Na ndi musiaisia otondu ni kwathite ni avikaila isaa ya usisia mathanguni maitu muthenani wa umuthi ni chau kindini wa mathangu maitu otondu isiti thati kwetea Mauvoo kuma ithangani ya Daily Nation na ya Standard. Na ndi moko ni makwa ngete ithangu ya Daily Nation masito makwa nitawa Veronica Siombua na ndi ekaini nengelelie ulatu kwitha ti kunikila mathangu nake muthenani wa umuthi. Ni kwachi wako wa musesia witu kana wa wethi wana kwacha kisiona wa mukawi mwathime na mawathi momanga imendi no athai waku umuthi ninye ngwithi wana veru batwisia mathangu maitu na tondu isi kwa masitwa ni shawale na mwende ho mutinda no thocha tutambanie imwe na umuthi ngwete ithangu ya The Standard na chongo ni cha ithangu ni Uhuru Raila Fury as Ruto celebrates na ngewesu no methi ya ithangu ni ya kana ya thandatu na ya Monza. Ithangu ni ya kana nituko na ula MP wa Juja George Koiburi ula na betia nituko na
Waubisa wake na mubeti wa na sister wake, sorry, te mubeti wake na sister wake maende na celebrate na anaungamite na chama cha UDA. Mauvoo wasu amenda no methi thanguni akana wathingi thanguni athanthatu no kwithia UDA victory over Jubilee Party in by elections boost to Ruto. Kanu kwithia chama cha Ruto no cho ingi maende no sherekea kana maende no kutania githaiga nundu wa ula unai wa UDA ni wa unabitie. Wasioka ingi wakilanilia wathi thanguni ya Monza no kwithia Mauvoo wasu ingi mayasia election exposes shaky Uhuru Raila agreement kana ngwatanio ya musumbi wa ndia Kenya ula ni Uhuru Kenyatta na ula wa munene kana wa prime minister munene tukwatia mwaka ni meke handshake na mekwata sia handshake isu ni ya kwete kana ni ya kubeta injustice kana kulea kuikika kwa ukoni wa kura na kumana na utulo no umiwe ni koti kana ula na majaji atano ula unatuye kana BBI ndi atianite na mitala salela elite kwenda yatiwe ya katiba uyukwata no manengi okuno munene nundu katiwa by elections kana kule isu ina kona wasia iliyombunge sia Bonchari na Juja ndeba mwe chama cha Jubilee kina kwata muyumbe onomwe kwa kuvero mathangu ya Daily Nation yitu yata na ndini wa ithangu ya Daily Nation ationa ngumba wimwe ila ula nikele tu ka miaka 12 kavikie na kutoa nyinya wake sivitali ka mulichandini wa isiwa na ka muinja ona kutuika tisa kenda sia kwacha kamwili tukau nikosie ukumbau na kaekia inya wake isiwani na ka muinja ndini wa lake na ende mainga mavikia na kuthi sivitali kamwili tukaka ise kana kanekie masavu na kona nundu na koke musike koka na kamunili nae kake kana ni kana conversia kana ina tetema kana ina kila akamba tukita kitulo kona noko katona utethesia nyinya wake na ende kavikia na kumuinja isiwani na kamutwa sivitali na ende thini wa ithangu yiti kana avikia na utoa sivitali nyinya wake anaindhini wa maumi anaindhini wa wo mwingi na avikia na kutethewa ni madaktari na avikia na kuskwata mwana wake Nesa. Tuithi ithangu ni ya kenda ya The Standard nitukwithia Mauvoo ma Kenya kana enende mayelesia niki matende mendete kuikua kana kui drive kuthiu yani melesia kana mavinda maingi ni withwa kwasia kuma walawi kala hata masaku kuthi Nairobi ni bo thukuma town center no yithia wiba maneli na wabika stage withio yithia stage ni mambatani matwika mahana atatu lakini mundu usu ila wikwito we mwene atumite ngali yake ni utumia fix ya maneli na nisio utumia na ibika uyani Mauvoo wasuko likuno methi ethangu ni ya kenda ya The Standard andini wa ithangu oyu ya Daily Nation nivo tukona Mauvoo ma justice kana musili munene Koome Martha Koome ulo kwitha aibwa kithito cha kulikandhini wa uvisi wake muthanani wa uni kwa kulena Mauvoo asu ingi no methi ya ithangu ni ya 12 ya The Standard kuitwikikana kana Koome ni wa pointiwe no pitikithiwe kana no kwa pointiwa ni president itina wa mbunge kumnominate na tuithi thangu ni 14 ya The Standard tukwithia Mauvoo ma EACC mayasia kana nimekwenda kusiz kana kosa mali ya ulani governor wa Migori Obado itwikikana kana ethitwe imisusi kana itumia na imbesa cia NND betwika ni owie numba no owie numba ya million miongo monza na itatu ila wikalila na asio kaingi ena kampuni 13 ila uwite kana ila sienda kana ila siendeye kumana na mbesa cia NND na baisio kaingi baitwika ni owie ngali ya milioni 13 ila owie mwitu wake na alama thitwe beneficiaries kana alama thitwe maitumia mbesa isu cia account kwa muno ni family yake na kina ndethitwe aitumia mbesa cia NND kumanite ya maendeleo abetwika kana EACC ni amuye kumubetangia byo kana kumubena malesu kumisiz kabisa withieti yake kwa kuvero na ndio thini wa ithangu ya Daily Nation thini wa namba 8 nivo tukona Mauvoo ma ngaliko ya Western
vala veutwika isolation center ya Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital kana vala andu ala mekwatikana na mwinyu wa corona vala mekwitha majiwa thini wa sivitali usu ula wendeni wa Kisumu kana ni musu na ende andu makuletwe kana ene ndi makuletwe ni silikali mavikie na kwisuvia ni kwithiwa ona sindu cia kuvikia kuita andu wauni usu wa corona ngaliko ya Western siitwi kana siendeye na kuthela na isolation center isu kana vala andu maiyawa alame na wa corona ne vausuite na ende musia isendikwia wisuvie no yika maundu ala wailene kwika ta kuthamba moko kwikala vasa na munana wu na kukunika munuka waku na mask. Twithi thangu ni ya kumida the standard utukwithi ya Mauvoo mekwasia kana Qatar detains Kenyan guard who wrote about laborers woes kana Qatar ndia Qatar nitusi kana Kenya ingi nimethitwe mayuma kuma kathi kuthukuma mabuya thisu ya Qatar na betwika mu Kenya o etwa Bidali eku anathukumata mundu security guard tamusungi na ye musungi no nandikie Mauvoo ma undu andu matumika na iku undu matukumethawa masama ingi mateunewa ofu na ila nandikie Mauvoo asuno no siwe na ndesikaniwe Mauvoo make balawui na serikali yaku yakulwa masia mamosie mukulye makulyo kadhaa menda sungie lakini makulwa mawete balawui mayuweta maikuonania palawo na maikwenda kuonanya Mauvoo asuko likuno methi thangu ni ya 10 ya the standard na indi musiesia wakwa nenda kukuya kana wan sauna wimanda mawuya mo so asuma ko ndisianza we sauna wimanda mawuya mo no asuma ko ndisianza ithi wa wina mundu wisinesa ki wathikunde utwa ukateseke kanoke kata ndu twithitwe na ma case mbingi cia andu maendete ku no kwithia mundu eku ndena mundu wa mutethi ani wambio thini wako kana wambio tese wako na yeso bikia kiasi na ndu kwata embassy ya ukutunga ko kana agent ala moto iye kundu imethia ndu monana ndu wisotele kana yambio thini kiaku ko make sure ne thani wakwata uya watu awa ni mundu wina uhakika nesa ki ndekuthi kutese yaku nebo kwako vero na ndio twende na Mauvoo maithangu ya Daily Nation thini wa ithangu yeu ni votu kwata ngewa yulu wa governor ula unai wa Wajir governor Mohamed Habdi itina wakumwa kivilani chake vetuga kana ivia ila ya leilwe ni yaki niyo atwikie ivia yake kotoni nondo wa Mr. Amdi Ali Mukhtar ula unavikie na kunewa kivito cha kutwika governor wa Wajir palabe utuya kana ethi twe ayukiti ya kivila oneka cha ugavana kulika mbunge mala ana naende evinda yake ni vikie na kuvika naende Mr. Mukhtar etwikana ena miaka 39 naende etwika no musomangu ena degree ya ena master's degree in policy and public administration kuma University ya Strathmore naende ni muvea kwa kuna congrats kwa ku governor wa Wajir twithi thangu ni ya nyanya ya the standard ndio kwithia chongo cha ngewela ivo utikwa bright future awaits electric cars but adoption still landing behind kana pe bright future ya kutumia ngali matukwa ngali tene tia manual sio manual sio automatic use ndo twika electrical sia kukichaja lakini kukita charge twiwandita United Kingdom nimaende na kuichethe kavyo petrol na diesel metumia ngali sio kito charge lakini ivye twende na kwamba jalo wa mauta odo wa mauto yamba kila kiende no tukusie sino kethia tuye senda twina ngali ise uchaji ne kwithwa twina e-charging system kana kindu kitona ku charge ngali undu enda unywa mauta ki petrol station wa umaba yenda wizi no umaba anga anywela mauta masako kana nga anywela mutitu ande inokone lakini baati twika twina ila nini charging isusi elenda station sio dhitu charge ngale sito kuo utika kwata chu kinda hiyo usukumo witu wambe kukwata ngale isu Mauvoo suno methi thangu ni ya nyanya ya the standard ndini wa ithangu oyu ya Daily Nation tende na Mauvoo na ende nitukuona family imwe ikwasia itethewe kukwata mwana biasala kana mutandithia wo ulokwitwa Mohamed Bashir ula unavikie na kwa etwika ena miaka 35 na muthenya wa mwiso kuonekana aindini wa hoteli wa Mihale Lounge ula we Lavington
vala waina umbano wa kiviasala na wai ovau aitania sikukuu ya Eid na indi enende kana andu asuma numba yake meweta kana nimavikiite na kumumanda na ndanavikia na ukwatikana na indi nivanenganitwe namba yake ya ngali ila ni Range Rover ile iandikithitwe kwa namba ya KCQ 007P na indi wetuika kana ni na kwatitwe bado ni kamera kana CCTV kamera cia hoteli usu na di namba kuonekana valayi na masaa mavuthu wethia kana kamera cia hoteli usu sinonania ngali isu yeva na kuvikia oyu mutandithia usu ulokwitwa Bashir Mohamed ndanamba kukwatikana. Tuithi thangu ni ye 15 ya The Standard nuko na bisa wiba wa askali maende na kusembia andu juja muthenani wa iso muthenani wa iso tiwa manako na akura abe andu manaeti nduthi na nuko na bisa wiba umayonania alama naita nduthi mayasi ya beikiwe na kwekwa tikwatia ni kwatia veroni wisikana manabikie saina na kwatwika kana kura siambe kunga mwanundu masa kotalwa kwa kura kwambe kunga mwanundu ni sasi ya kafi sialika na ndwama na ndwa nduthi mayasi kana kura sonsi kwekata nisi koyo mwanya nusu wa mewa kwikafyu siambotiwa lakini mane wa shwari kana mahakikishiwa kana kura sioni kusikwenda sisungwa na askari na wenda kuona undu meisembe twinu methi ya ithangu ni 15 ya The Standard kwa kuvero nani musiaisia Mauvoo asu wima kwata ndini wa ithangu ya Standard na ithangu ya Daily Nation naindi wenda umananga mbeange vikia na kwikwatia mathangu asu na no vikia na umana no mana kila kikitikie ndini wa mathangu asu meli na indi ukuni kiliwitu wa mathangu TV chavau muthonani wa umundi waitwa ninye Veronica Siombua na munyanya wa na kwanita wa Lena mwende wa mutinda twithiane muthonani wa Monday na indi datika mbuthu nitukomana ndini wa kilungu cha umundi cha amukai vala tukwitha na taimaitu na tukwitha twinene yulu wa kilio cha musiai kanani kilio cha musiai kanani kana musiai aile kwika maundu meva kana kake kakavikia kuyana ke kana kakwikwatua ndwani utuini ona ndini wa nthi yaitu ya Kenya kwa oyu tiwa Inesa. Alo, kaka ingota simu da kweka na haraka wimbo mbete muno. Hatuikio na mundu akwata mbesa ndesa utha mali nesa ni utinde wa ukoni wa timu. Mwekene ya mbesa. Na nengeo kila kevoja uthukula ivoka iso mbesa ndesa wibinge wiweka. Nundu ati na muisi ya diye vina wakwata. Ni vina simu nuko niwe. Wakwata wewa mbesa itisi ya mala hivo unu nalikile kia mali. Owa na ni mali ya kuike yeviti. Hende kitai. Kitai vumuzi kwenjuka notu ine polio kwe mundu ekolona mundu akwane walela ndambezi othemba dia motabisie ndambeye. Kalota simu akunye tukambisia siya na kwa ndambezi. Kwata skiza tuni ya mali ya kutuma SMS waandikete skiza no yati ise namba 533 noti ile inya mwanza kwa nyanya imwe. Uyowa kwa hii kindu chambe nunda that muno nundu yu ona diwambe yanye na imwe muthuku gethe yu kindu chambe iyo thindia inseo nundu ndia ino kwati ndia ni menenji kula nesa kwikia nesa wetha kuyandi thina na isa kila kioneka ledo hand to mouth kwikia no thina gwethia ukwa jana ilo ya China ya ndasi. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbeange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile na 3 kana ututumie email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ. Benga Solo
Bez, Ivembe, Muyo wa Wadhi, Mbelekanywa Nonge. Kilawa kwa mbelelia nginya wa katano pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba andika ngone ya kukana netwa kuadha kilungu kitema ila chamba dhisia benga ki ni kinene ikwatilenesa ulume nduka koloke ni chavya ngwatelo Kilawa kwa mbelelia nginya wa katano kwa mbe ya saa 1:30 nginya saa 11 pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba Baya jitembeza Kizuri chacha Ndiyo maana misina pupa ya maisha kweli Mukamba aisiati wetele ndakusa na sabali ya basa yambia na itambia yemwe akamba twina kesesa ikyo kufikia bonde bala uli nituyumba nitie kunengelelia Mauvoo mavivithie maro matena nzika matema kwekea kaliko imwe na mathiane nesa ni andiki na somi ma Mauvoo mena utwika nindini wa Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba nitwavika Oh my God. Leo niko out, nimekuja kutesa. Kesho siko job, nikutata 444. Ni kuambata Tuluke Ni kuambata Let's recall some great men who's been fighting for our rights. Yeah. So if you're looking for me in a reggae party, me the in a the corner. Tuluke Ni kuambata Siasa si amisiene mamlaka ni kama uhai, siku moja utakuwa hauna. Na mea kindukindi kidhuku ngaumangwa kwa mitandao ni pepo mbaya. Lazima tuangalie mambo ya jamii. Lazima tuangalie the bigger picture. Wewe tengeneza kitu inaitwa Machakos 8, siku na US 8. Kile tunataka ni maendeleo kwa watu wetu. Nitahakikisha barabara zetu ziko sawa. Siasa sio kamba. Ekaine nene kikamba. Mutabionu ngwazi kwa mbua. Tuenda ukoma ni ya meza ni ndeutu ikiali kuikwali. Mukona muthama sembeta tuwekilu kithuini kia Kalonzo na kwasa sawa. Ona kalalia tuile bae ulumbo na nga mutungi ya kibeti chake ni mwe kibeti tiki sana. Mpaka chuo cha Mukamba
Siasa sia Kenya. Akina mama wetu hawana maji, vijana hawana kazi. Personally, Raila never talked to me about Nukuyu kama na Nahuru. But when it happened, nikasema hallelujah. We need like a corruption and corruption commission within the constitution. Sisi, we are hardworking, hatutaki handouts. Mr. President, even I heard you say you would be happy one day to see a woman president. Why don't you say it is charity ngilo? Ikumbi ya siasa ni kila wachumwa kuambia saa 3:30 sio tuku. Wa Mutongo TV, ngwatanio ya Mukamba. Wendo ni muthinzi okuma kwa Ngai nolo kwatamuka kwata kindu kisio. Kwatiania na kwa lena mwende wa mutinda ndio nenga ngewa ya wendo na mitwano va Mutongo TV ngwatanio wa Mukamba ndini wa Kilungu ninetikila. Hakuna cha nilikuwa praise team Talangu anga baibo ya posito Weyaya sanguma wekebela necha sudu Bwana atanibariki wakati ya utajiri wake. Asante kwa pendo Chakula na chakula lia wewe ni upendo Na sila somekubalia tukikosea Baba kami umefanya maajabu Me wake up every morning with a grateful heart. Yeah, man. Me count me blessings one by one. One by one, it all one by one. Chacha pombe usipime siku shamani leta koka jaba tuanze kujana hizo ndizo vitu tuliwacha Mukamba aisye ngundi yambe neyokao indi nisya wetina ne kabila niambia wengi Mukamba ni wisisya kusandongoi inyusa muluo yu vaiko nyo muluo nondo Vilingi Wa Mauvoo Ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba ni Trafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia nanima no manithwa bandini wa Vilingi Wa Mauvoo Metha maitu menguno kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siya kisuwani Ginyamu sieni munene wa Kenya Lovi kitambasie Kwata iki lalawa Nundu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wa dhela ititina wa Vilingi kuvuvwa Yu mwema kwata mema vyo maumete ito Cha kimwe Kiruwanda na ngwatanio ni vina Yu Mutongo TV Nikoka mimekoka kama visa Alake ukwatanya Mukamba Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba ni Trafika Tungu hiyo matumbi saingi ni vya egg white nini ugesaidia ni utumia matumbi 3 kanana kikloni
Niona hata tu tumia hii. Hani kieka muno. Niona hata tu kutumia matumbi atatu. Tutatumia matumbi atatu. Musaisi wa Mutongo TV. Muyo mbisone. Atikase makoti ni maukova ni kauka itembea na makazeti meso kimanyi ndawa yongu kamundu palisa. Kandia sehemu ni yako mpaka swimming pool. Kuone kusio kwa swimming pool mpaka ya siana. And I am your only, as your only. Inye swimming instructor wenu. Wena kwenda kwambela nzumbwa nina family. Yuni wanene na family no yuko uko nzumbwa. Yu nzumbwa niki. Kuni nyendija. Mbona uyengo mandia mbesa? Mbesa ya kumende. Ila ngo ambe yu. Oka wajikaza kini. Ona ne mutu mandigo. Kuwi. Nenda umanai. Sindu iso ndo wandikita bai. Nuthe asia. Kuya kwa sana ukuona. Bana na kuwe zilina mtu wapi tena kumata. Ye naona muite. Ndianga wasitu. Tuwe zimbeza ndina sio jije ne bidingo kuliza. Na kuliza kwa kuliza kwani welele jau. Kiasi namba yako ndo hizo zenzi. Ni wapi nduje namba kana? Ya ndo namba. Na ule kune andike kaya moja. Napokuja mweleze itaji la kulut ko unonginanga bolea inyu andu makwa ngebolea tikadatu kwa kina kidanze kubo kulati tembelete tika hadhima wanijo yo idio boya utiete family akwiswe mboya mama be we wendiete baba ma utubia ba ungunite wa maikili yakase no suka se nikase sanse lazima ya mso sio ngai nako ukiria ngai ni athime wia wa moko maku ngai ni eke wathi we uthayo wako metho makwa musiaisya wo mundi maitha amwe ni matonyeka metho mo masiaitie maundu mandi wo ni wala mathea misili mone uterio na kwikwatia mbalasi na kwikwatia makasya ongeleka ibina siai ongama ina ulumu mwikione inde wai aume ongeleka ibina udhiwanga ino kwetele mondela umushokea maisha maku nimefaida shetu wani ya Yesu Kristo wala wikala adai twaile kwigwa nayo ona sabule okethi wani batonyeka wigwa ne wathi witu wa kila muthenya ena nasoma ndasite ndeto igwana na isu Yeremia kilungukia 10 mso wa 5 maandiko mangai masya no maniwe mundu la wikia muna kwikwatia mwe witho uteli wake nenda kadina kwa ninyo kana ngai ni motabi mabata makwa ne usita sita na ne ubida Gila kilie. Yes. Mbaitu. Ila muntu ita ma MC ko cia thini tikwatie cia thi. Mwitwa mujenda tikunewia mwau. Kauna ona asa ingi mwitu tumia tabandu titaileva ti takamuyo kaususia. Kachondo kakwitwa imundu. Machema ni mami situ kisi. Ayo tu vingisa ila tikwatie program. Ayo kila sia kwatie program. Chama ni amuzino. Yandu mailobi mokai. Masiwe meki waliu. Ani mailobi yasu mutindamu kathi na mayidwa ho tiumba de chathi. Akayu twete. Ya. Ayo yikango kaundu kangi wenda na program yaku. Chama ni amuzino wingi ndalikwe. Yandu mata na ajai. Mamusi malike numba maze. Hi. Wende na program. Watie program. Na maandike tengina za na menda watie sa isu. Bayuka chama ni amusi ingi ayutina. Na mautina okumba. We kayutu wiki awabe machama ni mamusi. Ego chama ni amusi kala lema ni ndandu mamusi. Na ndu mailobi mayira lema ni andu mailobi. Na MC aikwati ya chathi. Gila kilie. Nikwacho kilele yote akunikisio musiaisi wa Mutongo TV Kilungu Nimbisuni kila kiku kila wakana kuma saa 12 na ndatika miongwena sia mawiyo
party chips ni size tu chips ni tulanga tubeke potato wedges ni lu yaku ni mama ndiye ninauta kitunguu na dia kitunguu saumu chete musama muselu hili so anuma Mombasa ukwaji ngwaso wende udipaye buchari usakwe na mistake kosa kwa yene vindi bisoni dia ya motongo isa 12 na dakika 40 sama weyo kila wakana kilungu ni bisoni Muyo mbisoni. Wati ndata museisia mwenda wa Mutongo TV ngwataniro ya Mukamba ni kwate muthana wa kuwa kwela na wakwendese nyu muthana wa kwa musiovyo na yu ni na ukethia na no thote kilungu ni kicha wiyane wiya pala tusi asema wiya meki wathukani toka mandakana mawiyane matona kututethia na indi kutotea kakima yulwa mesa muthana wa mina kuthela ndu ndebe zienu nenge te aume education nundu uniwigo na uniukoka na lazima wakwatambia satu manolo toitumia neta mundu ithi ayanda kwambisha uyo no kwenda kumama mbe undu akwikalanye nandu pepe soso wako ibaya musi ute uyu aloni eke uyu mwana akene wosi aloni na kwesa kwekwana yunde seloni na andu yikalanye na monesa maga kusuisia nduka nini tawo Steven Mama na ukethia na no thoche kilunguni kicha wiyane wiya wina kwa Steven Mama ba Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Benga Solo Rhythm Bez Idhembe Moyo wa wadhi Mbelekanywa nonge kila wa kuambelelia nginya wa katano pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba andika ngone ya kukana netwa kuadha kilungu kitema ila chambathi cia benga ki ni kinene ikwatilenesa ulume ndukakoloke ni chavya ngwatelo kila wa kuambelelia nginya wa katano kwambia saa 7:30 nginya saa 11 pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba baya jitembeza isoichaji ndio maana mimi sina pupa ya maisha kweli. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma no tumevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbeange tufikia kwisila nambani ya simu noti 114 kenda ile 18 kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni ngwatanio ya Mukamba tukwatane twaile biasala situ. Siasa sia misiene mamlaka ni kama huai siku moja utakuwa hauna na mea kindu kindi kidhuku ngaumangwa kwa mitandao ni pepo mbaya. Lazima tuangalie mambo ya jamii, lazima tuangalie the bigger picture. Wewe tengeneza kitu inaitwa Machakos 8 siku na US 8 kile tunataka ni maendeleo kwa watu wetu. Nitahakikisha barabara zetu ziko sawa. Siasa sio kamba ekaine nene kigamba mutabionu ngwazi kwambua tuenda ukoma ni amesa ni ndeu twikali kwikwali mukona muthama sembeta twekilu kithuini kia Kalonzo na kwasa sawa ona kalalia twile bae ulumbo na ngamo tungia kibeti chake ni mwe kibeti tiki ni sana mpaka chuo cha Mukamba
Siasa sia Kenya. Akina mama wetu hawana maji, vijana hawana kazi. Personally, Raila never talked to me about Nukuyu kama na Nahuru. But when it happened, nikasema hallelujah. We need like a corruption and corruption commission within the constitution. Sisi, we are hardworking, hatutaki handouts. Mr. President, even I heard you say you would be happy one day to see a woman president. Why don't you say it is charity ngilo? Ikumbi ya siasa ni kila wachumwa kuambia saa 3:30 sio tuku. Wa Mutongo TV, ngwatanio ya Mukamba. Inu ni Mutongo TV. Naidi musiaisia niwe kwatiwa wakana wende na kuitha na kioko cha kwaila. Naidi tivatu ende na ukwamucha. Thini wa kilungu cha amukai muthanani wa umundi tuitha tinene ya yulu wa kilio cha musiai kanani. Kilio cha musiai kanani. Kanani maundu meva musiai waileika akaikithia kana kake nikiana nesa na ketha ke mundu wa kwikwatua nthini wa utui ona nthini wa nthi itu ya Kenya. Naindi utumani wa kwituma nthini wa namba itu ya studio. Ilani ile 391 ile 391 naindi ndio kulia wesilia ni chau musiai waile kwika ndini wa kana kake kana nikilio kiva ndini wa thayu wa kana musiai waile kwika akaikithia kana niketha na uni musio naindi ndini wa studio tena aini maitu muthanani wa umundi alame kwitha maiweta masitwa mo na maumite va naindi tiambia kilungu kitu cha umundi cha kilio cha musiai yulu wa kana naindi ndogena mbie baba kubiwete wita watana kwenu niba neto apita mama mwatua kuma Kitui town. Asante. Na kwa nita wa Elizabeth Wangali mimi temakueni mboni. Asante. Naende nikalivu nondwa kwa kilungu cha amukai tuvikie na utethia ambaye itu ya Mukamba. Na ndiambia na kupita wesilia ni ondo weva musiai waile kwika ndini wa thayu wa kana ukethia kana ondo kaende na kuyana nikethi wana uni museo. Kendo chambe ne ngalikoni ya musiai no wale to make sure kana no wale to kwithiwa metho kanani aka nene kana na akasomethia na akakeka maundu ala mailite kana nikenda withi in future kana maisha ni kana gukethia kailite ulingana na menenele ya kana kila kakwatite kumalobe musiai wake. Na kueliza nyina kwa ndinene lobo nindonya kwasia musiai ni waile kosa mwanya wa mbe mwanani wake na ni waile kuyokana na nzela ya ilite kindu cha mbe ni wailite kuboya mwana wake na aboya mwana ndosa atuengi ya keli ya kwitha athengianie na mwana wake ni kwitha ila wapikia kwitha ebasa na mwana wake maundu maingi ni maendeano kesa kwithia ni wako sa mwana wa kumanya kweli wendi wa kana kaka kwa nata na kana kaka kwa hii ndonya kwikata ethake na wonzu fulani kaende nesa kwa musini waile kosa mwanya wa mbe mwanani wake ukesa kwithia mwalimu ni woka maybe number 2 musiai okie nambani ya mbe kindu cha mbe wapo ya mwana waku ende ukuona kana ka mwikalile wako uende yata ando ingi nitiko saa kumanya kana ka kaende yata ni kwithia we busy muno nguthengeani ana kana kaku ona mabinda maingi akana kayambe okio kukulia makulio tamusiai iwisa ithia mwana ono kusenga hii nyepe kindu kindi na cia thajuni wakwa hii na mamini bonona ona tena sasi yakwa hii kayegwa kakia na kukia ku kuituma kabindisi o mathina ngoni kwako o kabindisi nundu kaina mwanya wa musei wako indi ila wathengeania na mwana waku aketha free na aketha atonyo kukulia kindu chonde na weta musei ila wona mwana waku kana kaku kana ciana ciaku yukulia makulio tana munono imanya kweli ciana ciaku ni thalikite pala uwi na bai kindu ciesoko bitha ta musiai Peter tuna kwasi hata yolo wa ndo usweliza rutavya ni waweta maundu aratuma musei kwitha bakubi na mwana kuboya mwana na ukethia nuwe namba imwe of which kana matukwano kwithia mawea ni makwata ni ciando nundu titebinda tenela wethia kibetini cha musi kibeti bya wacho ni kwika undu bibilia yaitie kutia na kwea na kuzo ciande uyithia ngewa ya umandi ni waithia mwana isi binde wethia kana kiuba kubinenya lakini to munthi withia kibeti kiwiani kiuma wiani saa 12 kana saa 1 kana ingi saa 4 cio tuko seria ciana ikomie andu ala mendini wa
maundu asu kana mendini wa thayu ni usu akibetiki uthukuma na ithenu ukuthukuma ciana cikala na muthethe se ulawita wa ni mwitu wa nyumba musina akele kwikata akaikithia kana kaka ake nikekala nesa musini wale tukwithia upande ni wa mwana kana wa ciana ciake atakwithia empisi na naithia no kwithia empisi thia kwa nati maundu asu monthe nundu musi ngai ya munengi ngo itano amituki na no amunengi ngo ya kwarania maundu mengi kwa bamwe o ewe yani ukwithia nesi o kana wale kwikara ona ciana no wale to cia mujeni then si comment ukame ukiba ulungu ne unungu ndabise no igie na akunu igie ukakoma we sure ciana zino inene sina akoma ho utu kwithia we ni woka ni komie na ndui kule kwili hata no wale kwithia na spirit ya musi ya kule ono amituki na we take action ciana ni ciaku na kuboya kana ni the best na niyo nzela ya mbele ya elite nundu kana kateke kana kanisa kunika kwa mana kana kateke na kanisa kunika kwa mana totally pure kuka mana ko nikiringi na no sia ya wana we wa tumia ule wa tene nundu na tene andu maenda ama kanisa ni maenda ama thembo isi tula tuzita itikadi itikadi yani kwithia ni musolo wa banze ni musolo wa banze no kwithia mundu zwa yongame eweka kuukana musino ate kuyakana na kanisa lakini before we musi ukuyakana no aletwa manai ukana ka undungu kaya ni kaya na nzia iba na ni kaya numetie wei usuba niona kila mundu tamuzipa undula wei we na azimake tio go kuno ambao sisi kila we na chomisi kwao wenenganekana nika niona nikenoka mana wiki ya nzia no kila mundu etha na mipango yake po wazia ni chao yuna ithendo bundo mando matabia niona na beula wazia kana bundio kalecha ndio kalecha no nike ya kwanza ila elite ku mundu kwazo imani spirit yake ni strong kulingana na pala umie pala umie pala wewe tamusiyu imani says pe na spirit strong ya way na pe kungu ya kulegete yu kwithia ni utengemea kila unengekana ikanenga chao kumuzino ado sekela ukonenga kana ti anyway ti kukaya tu na kwazi ayu no yesia na maondo tazo kuno ado sekela unenga kana kako uhuni waguo lakini ni withia ve ciana ila cia yewa misi ona itaona ao mai maidi makanisani nyamumo kana kala Eliza kana kala kayewa thini wa musi ubwa ou withia kana ka nyake ndaenda kanisa ithia kendaenda umai wake ndaenda nisikana uga iso kwata mundu tono kavoya kwa chamuga kamuvoya kamunengane moko ni manga i with school endo somenesa we kona nona kana kala kendi ni wa misi isuna okailete kwikata yuna ko kana kake bandu ona batena cheni ona cha mundu uwiso munengo challenge chakana nzieno yako thikanisa ni nzia nzio yuba no atu tuketie kutetheanisia na tuyita mawito makanisani mapasta maitu tukamathaitha na motivational speakers still tukamakulia nikenda yuti na ciana citu misini kwi ciana cia form 4 ila simini skulu na kwi na ciana cia class 8 ila ciukie misini na ingi ila inatwa ku musina cio niendie kuya matown si kuna tena sio nyumba yukana kauka leo capture akili yako nikekwa ona kala ketha akende kala kesi ni maenda kanisa still ciana hizo cionthe cia thima kanisani ni kwithiana youth rallies ni kwithiana youth camps ukesa ithia ciana ithine ta ciosa na nitacia kana kaka uma bala be musiai nikesi na thibala be pastor kauma bala be pastor nikesi ka thibala be mwalimu wa Sunday school kana na thibala be mutai wakwa ula wailite no isa ithia kana kukathisa kwitha kena idle time na ketha nayo nilake uka nyumba ukakia mainde makaute kiwu mainde makaune ngu no isa kwithia kana kauni wosa akili yako na iwa ka capture we saithia kaiba kayundukeza kwikata kayundukeza kwika kila kingi ta musiai asia yengi ni twisie kunenga ciana citu freedom no kesa kwithia isiana junita cio asiai ukesa ithia kana ka cianda di nutonyo nduyela simu ya touch ona bai kwa nangasa ithio juu ya chau au ithio juu ya kana simu kai kunethe simu kaimu ya ndadi nye umundi ndienda kutoa wa skulu na angalia skulu ni ndondwae oyose langali witwa mwana skulu yukuka na kawa kabundisia ata nye ninguli ata asiai tose kilio kila cha musiai na kila cha utakana na nzela dailite nundo yuka na kawa kanenga simu
ndisi wake akeke hata na ndisi wakabundisi hata nesimu kwina maundu maingi maende masimu na ona maku initiate wa uimuni makulichwa uimuni na kana kakepotia kundu ona katesa kwiyumya nawe musie indwisi kana kakuya kendo soma kisomo kiikuo na mayu school ko umesoma online nawe tamusie no wa play part la wa play bat ni wa ile kuende yandi ni ukakulilia hii yo simu ino nanenga kana kaka kwa hii kwa uwo ketebya we amona nako na musiai wosa njukumu ya kuta musiai siana ikeana siailite na ikeana onakana kwila kakeana kakeka lake na kindu kiu kalilikani kwa gwenye ndia ile kwiko nundu na bundiwe ni musiai wakwa kana nina ile kukia asante naende tulike baunde ni wasimu banini nundu ni wamete ni uthuku pita kana no kuona muika wo munini wende na kwenatia se wende ni wa class kana school cia primary na secondary no kuona maile kwithiwa na simu ona kutuika matuko awe iwe binda yewe corona school sisoma kana masomo metwa iwe simone ABCD eti numbani bale da simu ya siana kama na siana siende yata kana kama muika usu kana kala kena ithio wa miaka 18 ka school nikaile kwithiwa na simu mukambasi ya na muiko twibika ni mwene nyamu kutwibika ni mwene kuwe musi ni wezi neza kiwango cha sana cia kusipikita ba ni wezi ngani wa musi cia apikita ba akomaite kiasi chenata nundu ithio na kana na kanka mieke ndaka kwitio simu ukona wakithoewa wanenge mwana chao wamune chao na ciana icio cilika simoni na kuzizia pono sisi ciana matengwa undu sindu ikwekwa na kwithia kana kuni kwa michongo nundu ningi na nike simuni na kwa wezo complain ukage kana ka wekani hata ka ukithia bu na mwana wako kwa na methia ba nethia ba na bingwa no ikita kono yalika niona kumusi ukunenga kana kuyo kana simu wane to sisi ukethia we ya chawe we ya chawe yumo mundu ndo mukone ya simu na wezo kwa hivyo mu ya line no mu register na kona kele dukalika numba ne saumwe ona kakwewa ni musi uwa kwa mituka kuona kindu kiteke bibu kakuwa indwete bibu ithia ni mungima ka kumba ni umbo kakaka niu nono ni kesi kendo kwibitha bake tandane kalike simoni niona na ukwithia we ya mundu ndakatwika mundu nundu pesi ndula we mwene no ambo kumutwikithia ethia commitment na sindwingi siake kando we mwene person otakana kau no akatwikithia kethia kembisi na sindwila siake lakini we baadhi musime sana wikana ngia maundu ukwithia onakana ukepeta kindu ndo kona kana kepeta ngilasi kesi mona kapeta ngilasi kethika kwiyo bute na yethe bu na nyebu hiyo pepo ishindo musini wale toko na hesabu kama na kiloko ya unalea nini usiluka kitu wake koyo luka yake koyo kwa kunomba ukwithia mundu ete kindu nampatia mara hiyo hapana uya mwana wa miaka 10 nilesimu atwaiba ona ingi sitaweza kuandika message hiyo iwezekani musi ongameta musini azisiethia kwithia we yake kopu kwa kunomba na no yuke kosunia sasa simu ni ya nini mtu ambaye ako na mundu ina miaka 9 we mwenye simu yake na mundu uzio na naweza kwete max onanda kwete max ma 400 nomba kwa ona 350 naweza kwete ona max ma lele na miongo na naweza kwete lakini simu ni perfect perfect asitu sisi uzo kwete ona mbezi suna kuna uthio moyo ngwa keke no thio muyangu wake kia kanoka mweko kindu kingi ku muno ntale to sisi musingi ukazia musingi ukayakana no utiko ndikiteta bukwagwa na makazi yawe ndikiteta lakini oyeya nesa lakini ukikata oyeya nesa Biblia ya katika buku ni ya Hebrews 12:11 kani nikotie muziki nikotie muziki nikana mundu amane akweya we echo niona buku ni Hebrews 12:11 asiate kila adhabu wakati wake inaonekana kuwa kitu cha furaha haionekani kuwa kitu cha furaha bali cha huzuni lakini baadaye uwaletea wao waliozoeshwa nayo matunda ya haki na amani kila kindu chonze kana wei woneka ni kindu kitailite silo kuya mwana waku ikalata uthi ukemitoki mama wasi utinda thato nzo utukalatete mambo yesimo sipengo tsacha simo yu naona yukana kukewa wo na nikakona kakuonewa
kuna ke musi ate muinesa na ata sisi mauna nezo no meli ese ukakuona akuona na siani netangwika zemo no ikani nengekele kwenda niona musi ndo kalekeze mukanda nundu weya na ukale baadaye matunda amonze makoka kwako paingo weiwe thya laisi nundu kala kino onando yagana rukarabase na kekuma nona ukakato makangi ugwethya tonze tuthuzukania makona tuthuzukania makona kwanza twatumwa twikathi ai molaiko ukithya kukuya musi wa kwa nduthi no katande kwa monopio yes na ndi kindu Eliza yanawe tacha asayo ndu matuko amethitu meva sana ciana ukethia niki utuma ciana itetha ciina mutuo museo kana itena tavia nzeo ni mukwata ambau kana mbie na Eliza Eliza no kwata ambau aume ala nundu ni cio mundu meoko aume ala maciana mina na utwana na kibeti cha kwata kana kambe kaile kutia wia chaile utia wia kikamba kweya ciana ginela ciana ciaia niwo kikasioka wia ni kana kiende na kuikala musi ko kubino kwata ambau mundu muka kuikala musi kana kuikala nyumba ate utukuma ni kwithwa ena ciana nini ukuya ndio sungia paune kutegemea nawe mwene ni kwithia no withio ithukuma no wisaithia no bikia ciana ko kwanzela ya ilete na pia no withio wio isiana ni na akili yaku itebo nundu kindu cha mbe mu tumia no akuye kwanza kuma suo no ta nambo mesia kana ndiye ndo ithukuma kwanza nye ibetila ti uthukuma ndina wia wasio kwa uwe ukewa muya onoke kala nyumba na iwe si yuwe kala bunundu ni wewa wikale kwa uwe ukekala obu lakini akili yaku ithukuma we nyumba lakini akili yaku ye yani utebo ni nyuma aluko kila kwacha kwa ni kutengemea we ngo yaku ya mwite hata kana nuthengiania na ciana ciaku na babe kindu kingi gwenda okwe na nikithite kijape ni ciana ni situ ila weta musei wetha utendu na kana kaku especially okana kambia kwa nango banini okwambia kwa nanga banini sisi anesa uthengianie na kana kaku no tumendu na kana kaku na ni ndu ila yawo we saithi akana kao na wakakelelio na wakakemea nikesi ninakemewa lakini mamiti ondu ndadinde ndau lakini ndaditi ondu ndukeso twika hii ndi juice ana yu ndi yu ni wa ilonja na whether we no local yu extreme yani ulokale mwende umbe ukezaidi ona isiana sikila sia ithe hivi kukezaidi asio ndei sembanga disendio koma sikete ngilasi la sie mesa ni na kuisemba niti sisi tata iwoka tupilo tu onde twikitwe na ku makire na majika lumetele ngona usunita soja wokite tita ithe witu kwa ubena ni benda amanya wa ithita weta musiai kutuma ndona kana kaku na watu mandona kana kaku kaka ubingu ya ngo yaku aya ethanu nukwenda pe unduona maybe wina kana kaku itho kaka mwana kana okakeletu na ni wone ndi mbona pena kamutuo ngona kajumilanga ba musiko wako na kamutuo kaundi neka hata dinakona mwana amina form 4 mbona ni wambise tumituo hii tunginye ndatu bundise bana ndatuona juba uwetha wi mukale umanyetanda kautabia we yu manda nzia siaku na onzia siaku no yika utafiti uyika ukunekele ene uyika ukunekele undu bailete no ithengeania nako kwanzela jailete na muyeso twika ne mwatu mandu na nuisomanya thina baloi nundu mabinda maingi na ukakolia kana kakuwi we ndadi na mami ulawona abu hata friendly no mabinda maingi no kwiku ya makuya mami ona ndethae museo kana ndadi ona ndethae museo ni kwithia nimona ae chau emokali kuno sio tikabundisia ciana situ kana ilati umata kana ilati umakani ondu ni fulani tiji umeka nai nikitha kindu chuma kachona chau ibinda yukite na kindu chuki kamatethia ibinda yukite tasiana Peter, maoni maku nimeva kwa kiveti kwikala nyumba ila kikwea kibeti kwikala nyumba ni utegemea we mwene enda kukua musi wake hata nundu kila cho tusumbua matuko ya duniani tusumbua ni kindu kimwe noni yokwika na kwa naenda kwiku noni yokwika noni ya kwika na kwa naenda kwiku noni ya kika paingo uamuzi wa mundu wa kwendese maundu make in personal kana we mwene ta mundu
Nuona yuthi na tuzumbuane kindu kimwe ukwithe ithonze tweka kindu kiba kimwe kila kiba methoni lakini uamuzi wako mangoni na chonga mocha kwaze kana nye tamwene muzi una takibiti cha muzi ninye nezi maono ala nina mukwa sena siakwa na wa muzi wakwa nuona ku nundu ithanga ni uyani nye na ngoya kwa kana mwe ni sobi cia nimba nuona ukithia kibeti ni chamwa kibeti cha musi kana makwate ni na etha wa musi makaze yue we wonata nituthuko moithi wonse nake ngania nake no maize mapela nituthuko moithi wonse nake mose nake no maize kingetho na ho ba musi ndikwete we nyonge ba musi kibeti kikonga makia ithe wa musi akaze nye ndikwenda ba musi twithia simanata ele patena mubango Nuona nundu kimwana kithi tumendona mwitu kondo na ukona kana koka kathola nitu ukiwa pumpa azende timwana kutioneke timwana kuno wekata hayo ndo weka na saizi kala wetewe ne ka miaka 10 leo na kaize kopa mwana pampas uipidi weta muziwe kaleba cha lazima nika nawe siana ziba kun muzi ale tokwethia wa mundu mukana ale kwamwa na muka kwateania ethiana muzi ekala muzi kwateania na 1 2 3 4 ethiana muthi uthukuma tie muzi we sawa nuona alafu baadaye ninyo muzi ndo mukwa kwikata kurusi maundu menu lakini kutuma ndo na kana no ale toma na watu mando na kana design iba kobe mwendo huku iba kobe mwetu matukwa kwanza yang bindeno kokote kuthuku ndwate kwithia we kana ke kusuchitoku mutu mendo ndwate kwithia wene neza ba yako nani alengeta ba tikwitikila yani ndotu ai sasa nze mwetu atinda ayengethezi bawe ai nake ni mwito ai ni mwito iyo ndo tumandona akune kana nakekata ndokahamukulie na twange no mama kona mebundisia ai musini mukumu ndo na miaka miongo 5 na kindu na mwitu yake nusu endete nake ndukani mende kuthongwa ukwe mam na kuori ni yang oyu ni generation nyingi akuinya kala kakola kakubi na mama bundisia nyake makeups kipeti kikuko na kipeti kiba kite kilo ukakulia uyu huno ukakulia uno haya nikina no wanake kongolea ni kongolea bana wanake lakini ando meko sata baya sata tacheni cha musi wake na tena wendo neba kazi mbi na iwe na miaka miongo danza tukana na miaka miongo ne mungu 5 na no meki amini skati nakule ni nyanga ngania kwa tu nyanga nia kwa tu ne cha mwitu yakwekala baba kubina na yeko pundisia maundu ala ukimya kuenza yeko pundisia na hakuna ndo musi wona ningi na no iwe mamu matukana akuni cha manu matukano meki atakiwe akwiti kila ukile take ngili na ndaro na mana monza ngili monza kweli hai mandiadha wangu ya pesa mingi ni mwetu yako ai no kabiketa ba sasa wewe unaona pesa mingi ngo ya pesa mingi lakini ndio neba biketa unaona ndio neba biketa tamusi yuwe bunde so siendo ndo akutuma ndo na mwana unaona hivi ya we mwe tuma ndo na mwana lakini hivi ya we mwe ni ndo ya mudemba moyi na atuma na mwitu mwana kio wakwa we atona kwethia yu atona kwethia okangito na matuka siana situmando itho youth tetumando na asimi tutema mbesa ningwenda simu ya mbesa mbingi ningwenda mubuto museo ningwenda kwethia na ngobia nzeo nikita baka kwethia notisha naona na ningina nene zintu zimngobia ne sambesa siana te naona ngobia siangili ngobia na ana kene mezi wona mwana wa kitu mwana zwe ngobia zya mwana zitia mbesa mbingi you young generation yenda siba izu na kwangu ithingi zyo baba tata ningina nene zitata na mali ene theka na mbuyi na mionda ene chawe mwe tata we wazi ata mwitu mandona mwana ake no kwithe tata hekengeka hekengeka kwazi kimana chako nikine bie kinda bie ngewa sina ndai ya kinda bie nesa lakini mundu uzo enaida ni agenda enda kunengo kitheka na kwatho title na yondoka athi ateketheka juu yu eke yangu ndo kwena nduka amura bikini nundu kila mundu onze no woni mutinda na mwana agusoko mutinda na mwitu aguba ningi na mwendo we na niwe niwo na nengani ila kesi yoze ukakwikwa lokala tamusi na we tulika ngo kuwe tumando na mwana wesi we tumando ya mathemba wefa na bena semen na ukithia musi ni wesi nesa mwitu wake niwe withia ndo no la mwanake na niuka hapa ndo la mwanake na niuka na mumalu noenda ene kokini bato ngilitie na tato manendesi wo ila mwitu keso kwebu na wenda mundu zo na gwetha atwanite ai muzini kwa wetewe kana kubunda na ukamwa ya twaba
na baadaye mwitu wako kwa mama mnezi kwithia mwana kozwe kibeti nyonze mwitaka na imwe ngule mtekanya ndweto kana ba na ketata yani ndo ya ukengwa ndo ya ukengwa kwithia ni wakengwa mbene lakini we ndo na ndwezi unwade kwithia we careful tamuzi kama na ndo ya mudeba ni bengo nemba Eliza uni wa siana kutuma ndo na sei nikenda ikwate undungi pau itinanga kana withie tondo Peter waweta withie mwitu tuma ndo na nya no wisi mwitu endo na nganyosue family nigendelo kwisa kuitabakanela besa kwitha thina withie nyake nwisi maundu ana wa muvikia maundu asu ndiunga mwema mukono mekuo na ni maendea na kendo chuno numi okanyo kwa siei weta musiei ethano ubwikio mwitu waku kana mwana waku athika maundu no kasei cia no kabaisa o token ukabaisa o mbese kana siteju mbesa o wisi kila kiende ona kuwe muumanie nikwitha uti bwa Biblia yaiti na kendo chambe twaiyanga imbe witu na twaiyambe Biblia mbe witu Biblia ya tutongwesia ukesa kwithia indu ino nindu ye transparent kana nindu yumile palabe mwana na musiai na nindu eteno seleke nikwithia ciana ni utuma ndu na cia imabene nikwithia ciana ni cia atulile nundu tasie iye itese kwikia bidii yukana ka kwitia simu ndwenda ko kasome keju ye simu ndu wewekie ta musiai musiai wenwe weje uye simu ona kia to nwe wetho yeye nikwithia ni wekie bidii na wasoma wethia kweli una skulu na mao mathei ni thukuma na bidinga wachau ngawakiatu yukana kai waka yake katulue waka yako kanenga kila kindu ni wese yuketula wese ithia yuona nika kutwikia muiyo na kaka kwibithila na kaka tuma ndo isu cioseleke nikenda keke ata kaubene na kabena kamino kubena yuni kaminana naku na nikatani cia naku na nduka kona takana ethe ni property kana ethe ni mali yaku nikata na niketethia na nikalika nyekine na nduka kona ingi kwa u nitose mwanya wa mbe na ndiye no ni kwasia tose mwanya wa mbe ithita cia ciana ni situ na kuita ona kulika kuna kuti ciaitie ni hata tutonya kwika titeka kana ni hata tutonya kwika titabikite kwika nikenda tutethie ciana ithi situ wabikia bandu wethia ni tawakenge kana nukuona ila mituo iwe ndiacia kana ka nitakena kamutuo likama uni no boye ngai ni kwitha onga iwe mwene no woka unenga anisa onga iwe mwene no woka unenga anisa ando no me ukutabia na maka utabia sindu mingi lakini mayu utethia indi wenga imwene aka unenga anisa iulwa mwana waku wona mwana waku in develop kana ayambia kwitha ena maundu me ute umona likama uni no ikulia ngai indi ni chao mwana wako we na kwa uwoki etha we mweke kumbo yani na etha kiwe usiaitie ngai peke yake ngai no kuwete yanisa na no kuwete ndu ila yawe balabe mwana waku ukesaithia ona muinena no kwigwa kila munena kiyete matunda kila munena kiyete matunda kitena oseleke kweli na ndi musiaise windini wa kilungu cha amukai na ndi muthenani wa umundi tinene ya yulu wa kilio cha musiai ndini wa thayu wa kana ni maundu meva musiai wa ile kwika akaikithia mwana wake ni wetha mundu wa kwikwatwa na mundu wa kwikala thayu museo na ndi mautumani maku witumandini wa namba itu ya studio ilani ile 39115 ile 39115 na ndi utumani usu ni manavyo vainde vikuvikia na kutilwa ndini wa simu yaku na ndi mbitikili itu kwate mautumani manini na tuyendea ni tukwendea na unene nya witu valatu mana mo asei mavalukileva asi mavalukileva tasiokedia itina wa kusoma mautumani menu na ndi umwe asia ni Rosmoka kuma Kitui ikutha niva Nairobi ni mwene nesa na ndi ni muveonge akasia Mutongo TV mumandu kola twisawa ni Michael Kithokoi niva mumandu onige akasia Mutongo TV kuwe kwete nesa ni Keli Wambua kuma Kasakule na ndi kilungu kiu kiendeye ou tuvikie na kutethia ciana situ na ndi ni muvea kwa Wambua utumani ongi asia ile twamukiye nesa na Mutongo TV mutukwete nesa na ilungu cienu ni nzeo ni Patrick Kimeukuma wote na ndi ni muvea nundu wa utumani asumwende na utuma na ndi ende na utuma utumani waku kwa ile 39115 ile 39115 kini kilungu cha amukai ndeni wa TV yaku ya Mutongo
TV twina aini maitu muthanani wa umuthi ula ni Peter Mwema na Elizabeth Mwikali Ngali nimo ataimaitu muthanani wa umuthi na kwa ndereva wa isiwa Veronica Siombua na indi nina uthocha ingi twende na kunenania kana twende na kumana kilio cha asi ndini wa thayu wa mwana na indi tienda umana mo asiai mabalukile ba Peter. Yes. Umuthi ukakulwa mitwela ina ciana itenzeo. Asiai ni mabalukile baka ni undu mwao baile kwika mate kwika. Kindu cha mbe musi abalukile kanisani. Musi abalukile kanisani. Asi mundu akalea kanisa. Mundu mwima pio. Satani amongea na akamwea usiende kanisa na akambea kuma mabasta. Ukuma basta ukuma mama wa kanisa ukeza kweza na wasema kanisa medhia na kayuzu enu mweka. Asi kendo chame mabalukile kanisani. Mayuthi kanisani. Kuthi kanisani niko kuboya mwana waku. Utoboya mwana waku baike ndo endezi. Utoboya musi waku baike ndo endezi. Utoboya muse waku baike ndo endezi. Utakuiboya baike ndo endezi. Naona ukapaluka kanisani. Na wapaluka kanisani ukasioka ukapaluka kwithia na ui wako ya mwana tamusi. Na ukasioka ukapaluka kwithia na uamuzi. Ukaze isi yako nendezi ithezilio. Ukapaluka kwithia na uamuzi. Wapaluka kanisani wapaluka kwithia na ui wako ya mwana waku na wapaluka kwithia na uamuzi waku tamundu ukaze si yako nendezi ithezilio. Asi mabalukile ngaliko nesu. Na kwithia satani elika musi na hengea mwitu yaku na hengea manake waku. Na wepunde so sindu mbingi ni siana siaku na zikuku ya ene binda ya kwithia twilio na wekengwa na nono ndwe na uwe uyola we naguo ni wa miaka 7 uyola we naguo ni wa miaka 5 na ni wa bayo lwanzi wanga indwingwa na kuka wetiwa weweka na watu weweka wekengeka na kwea siana na hii na baadaye ukwini yako na tawasi nai kana satani to kumenete ngaindeza kuonenga siana na ukatwika siana ni tasia wimuna no ngaindeza kuonekana kethia ani wathimo akuma kwa ngai na wona wakwata kana ti wathimo na no ti kumakola kwa ngai ngaindo onenga kino nese okakwini ya kuoteza nacho kana atumake kuoteza ni wole kase mukanda kana ukwaze ndikwenda kulea kwithia utokwatia asi mayo kwatia siana na mayo tutapia onu tutapase tene mayo tutapia onu tutapase tene nendo tapia musi nese ni mwe mundu wona ena kithui kinene bukwaku ndukamukie mundu wona ena kingetho kinene bukwaku ndukamukie onetha ndani ya mwangoni ndukamukie ndutapie mundu na watapie mundu ale akwigwa wibinga mwanga na mukwibingia nese bwimwe na mukwamba mukwata mwambe kwitika bunzi mwamba pala kabunzi usobye mundu nesa education ethi kweli mama no kolile mchezo tata no kolile ngwi ndo no iwe ona tuyo kitwa tuyo kitwa musi akale wana muona kiana ne bakwinya kwa zando ana mane ibi mekwenda otabu wekala nzi relax ne wana asine malekilia mukana ngale kwesu na ne medhieme ya pole muno ne medhieme ya pole nimethemea pole na nicho kitumia kuona na mwana ke kana mwitu eyarasi nyake amunenge kindu kina na nicho kuona mwana ke ukwata mwana wa kuona ithe ni mpole na ithe bubikite ona tita wena pinda nesa na tita ukwate ndu ndu yende kulingana na ulimwengu ndu wosete wanarika na ke mwana ke kuona ini chale to bwethe mwana ke akuona no ale to bwenya no ale kumenya no ale to bwethe hapana musi ndo sisi ndokone tawe yena na kwithia ni wako no weka nondo ni wolekezi mukana na ndo tapesiana utapia kana yakana na kanisa yakana na kanisa nikana nganga yako nenge we wakwea haya Elizabeth wisilia asei mabalukile ba ndini wawe wasiana mabinda maingi asei ni malela na saingi matekumana ila wona waya kana kaku na no mwasonga na kana no koka nikamina skulu kio baketelete kuthi college nikathi college na yu kamina college yu manyeni kana anga yu nikambia kwenda kwika uamuzi wa maisha mako na yu mabina maingi yu ba isi ana idenda kutabua wisaithi akana ka isi enye yu ni ko una no ni kiu yu ni kiu no ni kiu na ni kiu kiveti kingi ekani nene loba kinosie cha ya siana siacho na cha yo siana nesa na cha somethio siana nesa na siamina kusoma na juba siana siambia kwenda kutwana
kamwe kaoka kamwe ai mama nyine ndo twa muzungu ai musei yatelema amkulia hii ni wa muyu niki nyine ya muyu na usuni we mwendo wa ngo yakwa na juti we musei wa thenge angi ya mwene ndo nenge itumie oili kano itumie itatu ile itumie wendegwa ni kuikata ni kutoa muzungu amwinyo na ndina kitumi chochote kila ninacho no kitumi kimwe ni kuitha usuna wene ndie haya musei ya mwe ni sawa wende mana ekalanga mathi mekalanga ela mekalangile mwana usu akitio kuikata akitio kwa na imwe na so weta musiai ni na mpaka wa leo mwana usu ndaisa kuikata ndaisa kuoneka na ni mwana waku kwa weta musiai ila wono mwana osa atua endewa niku o muno no yendewa no kuika utafiti o nini umanye mwana oi etha weko amwa kwiko wi eko niki asungutia thuku asungu nasio muno kwa usua yo mwe kati wala asio wa umelile ethe muthuku kwa nucio weta musiai kuleo leche kanda ya kutamusiai na kuyovea nesa mpaka ndatika ya mwisho nikenda kana kaka ikese kuutawala nikenda kana kaka ikese kuikata kila kingi yu musiai wona yu wasia na sia kwa nisia nie angi ni mapikia pandu ba ukia isian yu kesa kwithia ona muna yange wana kana kaku ayo muka ukamethia ya nesa ukamenye juni nzio kete uyani ndie ndamuikiona na kuikiona na wetuye muku ungamia langi na mukegwa na noka thiwani ukabika bandu kona juani meani yei ukakwatwa ni nitawia numakia ona wiwa juku matavya kindu cha kumata utailite na juni wese wajuta we musita wakia ni wese ni wale chekanda na yu mwana ndo kone nake ni wese na binya mwingi na binya mwingi wa akili na ona wa mwi na akausinda eswania jilo swania jimwe yo athia tatu kana athiana ni wa uswania pyu kwa uyu ona walekelelie kanda mwana oyu kote ukila na kote na binya na ko wizo mutavya kindu kwanza kote ukuya tata we nukuiye we tata no manyainde tawakuiye tata mbona tikuya ativo na jusi anaithisi ekuya sibo kuika maundu ala matailite tata na kuna kuiye we na mama ti umwai twivo lakini methi umwamwivo mutwae musinzi elete kitata ileta ilite kwa kila kibo ithia siai tikale chekada kwa siana sito ile ikuyana na kwa siana sito ila sianite na siambie kwitha sina misiyo bado no siana kwitu ni wese musei yatumakana ni wewe amoyo we jutu asie mwana waku ni utwanite na ni woka wa muya kilonzo kwa ndao mbikisi ngombe izwithi musei ndaigwa moyo elo kuya mnaku we kilonzo watu mwana kuituma mutiso tikana kaku umwe mutiso ndabo icho na tata eza kuiwa muyo au tomata mwana wo kila na waku ama pio netha moka mumite sabali uendoke kise ngombe chau uithio juva musei ni wekata ni wewa muyo nundu ni wa utuma na ni wathi na ndu na atuma na naku kwa ithi taasiai kana musei ni wewa muyo ila watu makana kake na ila weye ya kana kake yolwa undu na kana kake keka pate chau pate ngusanisio kwa uya sei ni tukwati kanda yitu na tuibo yanga imuno atutethie nundu wa ciana citu nikwitha bai musei wenda kuya kana kaka musonacha kana bai musei wenda kuya ona ciana ila wisaithia kana ka nika aliukie bio aina nika aliukie bio niko siwe no mitindo ya bai ululuke yanite na ka bindu akili yako na kambia kutumia ndawa katesi na kambia mituo ingileta ilite kambi yuki nyume na musei bai musei wenda kuya kana kakamina na nzeila itailite musei wonde ebala ui endao kana kake kaimwewa endao kana kake kaiweta niwe na tabia nzeo endao mwana ayo usuni mwana angania mwana angania ni mwathimiwe ninga yedi usuni mwana angania usuni mwana angania wathimiwe kila musei endao ukila kibo nitunga menyumbani situ na kuboya ngaiwe mwene alikilile na tubundisi undu wa kuboya nondu wa kuungama na ciana situ asante naende na mutathie musiai cia bala mukwatikana mundu enda umwatia kana wenda utejo wenu ukwatikana aba Peter no ninenge musiai cia namba yakwa ya simu ambapo niyo ya foundation ile nithukumana nayo ambapo ni foundation ya utaiwa youth mentorship program na mnenge namba tio mundu enda utethio kana enda mundu ona problems yake ciana ciake kana kakwenda utethio no ninenga no namba yakwa ya simu nikenda ukethia twende to pamwe
Namba yakwa simu ni 0757 17 38 49. 0757 17 38 49. Nisio kala ya muthia. 0757 17 38 49. Sawa. Kwa social platforms ukwatikana hapa? To YouTube, to Facebook, to WhatsApp, lakini mondo yena personal number nuzi ni laisi kwa kweka mondo, ni laisi kwa kutethania. Nondo zitu amuda tutethia generation yonze Kenya, tuikwenda kana kakumenyake. Foundation ya kwa ndikwenda kana kakumenyake, kana kwa tumane nyake na kwikala ndateka 5 tanokela. Hapana. Twende tuthineza ni kana tutab blessings siasi. Kuwe then we situ mai nyaku na no bwa nyaku. Tuweza kwithiana. Tukona. Elizabeth naku kwatikana hapa. Nyina kwa ukenda tuboye bamwe no tuboye naku uyo na maundu ukwendo ngai yakwike no nitethia naku kuboya kana undu wa ciana ni passion ya ciana kana ni wendi wa mutu wa kwikalena na ciana nini na ninendewa muno nikusie ya kuma bayanthi sisi Biblia na sisi ndeto ya ngai ni kwithia indeto ya ngai ikamatuba indi ukenda tuboye bamwe ni ungunia namba nino 0785 036 236 kanisi okelele 0785 036 236. Asante ya muno. Naende ni mubeano ndu au kanthini wa kilungu cha amukai. Asante. Twavikiana kuteria mbai itu ya mukamba na ciana situ. Ngai na mwathime naende tamwita ingi moyuka. Asante. Naende musiaisia vauni voto ati ni anzu mandi ndini wa kilungu cha umundi wewe kwatyo witu kana ni wavikia na kumana undu tona kweya mwana waku na ketha mundu wa kwikwatua ni utui onakuwe musiai uketha wina kana utona kwikwatia naende ni utungia mubeano ndu akusakwa kusiaisia kilungu kicha umundi na kusiaisia Mutongo TV ngwatanio ya mukamba asitoma kwa nita wa Veronica Siombua tukomane saa muonza ndini wa Vilingi wa Mauvoo kwa oyu tiwa Inesa. Inu ni Mutongo TV. Pasi,